Premijer kaže da je ponosan. Izuzetno je ponosan, ne samo ponosan, u više navrata je izuzetno ponosan radom vlade i visokom ocjenom koju je vlada sebi dala za rad u 2021. godini. Pa ukupna ocjena kojom vlada sebe ocjenjuje iznosi 89%. Za nas koji imamo malo iskustva sa akademskom zajednicom znamo da premijerovu vladu dijeli jedan skromni postotak od 10. Dakle, vlada sebi daje malo prostora za 10. Sada, ja se neću baviti odokativnim metodama i ličnim razmišljanjima o radu ove vlade, jer možda bi čak iz uloge zakonodavca to bilo i neprimjereno. Ja ću se voditi razlikama između ocjene koju premijer Novalić i ova vlada daju sebi i Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je izvršio reviziju korisnika budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući i ministarstva vlade Federacije, ali i sam Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Pa evo vam mali presjek poređenja objektivnog razmišljanja i onog objektivne publike vlade Federacije Bosne i Hercegovine kada vlada samu sebe ocjenjuje. Pa evo da vam kažem koje su neke od ključnih razlika. Vlada je dakle, Generalni ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine, mišljenje revizije sa rezervom. Ministarstvo okoliša, turizma sa rezervom. Kultura i sport sa rezervom. Ministarstvo prostornog uređenja sa rezervom. Ministarstvo unutarnjih poslova sa rezervom. A hajde da pogledamo koje su ocjene ova ministarstva dala sebi. Dakle, Ministarstvo okoliša i turizma dobija od Ureda za reviziju odnosno mišljenje sa rezervom gdje ustanovljuje niz nezakonitih radnji, a sad ćemo ući u te nezakonite radnje, ali ministarstvo objektivno daje sebi 91%, ipak 10. Kultura i sport sa rezervom, ali ministarstvo sebi dalo ni manje ni više nego 99%. Čista 10. Bravo za Ministarstvo kulture i sporta. Stvarno prednjačimo, pa možda čak i u regionu i u Evropi. Hajde da malo vidimo šta kaže Ured za reviziju, gdje je to pogriješila vlada i ima li se baš razloga premijer Novalić ponositi ili možda crveniti. A kad smo kod premijera Novalića, meni je zaista fascinantno da osoba koja provodi radne dane na suđenju ima vremena da ovako spektakularno sebe ocjenjuje i radi svoj posao. Pa ovom prilikom i postavljam pitanje. U kom, dakle, kapacitetu i pod kojim opravdanjem se izostaje sa posla, sa radnog vremena, dakle u toku radnog vremena kada se boravi na suđenju i zahtijevam da mi se dostavi odgovor, dakle, da li premijer i ministrica financija kada odlaze na suđenje uzimaju slobodne dane, da li uzimaju godišnji odmor i da li uzimaju neplaćeno ili plaćamo, dakle, da se brane od optužbi za najteža krivična djela i zloupotrebe položaja, pa i to iz budžeta. Sada, šta kaže Ured za reviziju, što bi trebao da bude predmet novih krivičnih istraga i potencijalno novih dana na suđenjima za premijera i ministre iz ove vlade? Pa tako uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim, dakle, sredstvima u privredi Federacije Bosne i Hercegovine zbog okolnosti pandemije nisu ispunjeni opći ciljevi prema navodima Ureda za reviziju vezani za očuvanje radnih mjesta i održavanje konkurentnosti u izvozu orijentisanim sektorima. I dobro, ovo zvuči lagano, evo nisu se ispunili ciljevi, malo se vlada zaletila, dala sebi visoku ocjenu, imali su najbolje namjere, nisu ispunili ciljeve, ali onda skoknemo do dijela u kom stoje preporuke. Pa u preporukama stoji preispitati dokumentaciju kojom je izvršeno pravdanje utroška sredstava, dakle, jer je dokumentacija nije u skladu sa isplatama finansijske pomoći, a za nenamjenski utrošena sredstva provesti postupak povratka tih sredstava i nema revizije niti jednog dokaza da je išta urađeno na povratku sredstava koje je vlada nenamjenski trošila. Pa tako kaže revizorski izvještaj da je, dakle, vlada
neusklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, netransparentno vršila raspodjelu i neadekvatno planirala i nadzor nad namjenski utrošenim tekućim transferima, netransparentno vršila bodovanje bez primjene kriterija, dakle u mjerama koje je premijer danas rekao i pohvalio da su specifično savremeni kada je u pitanju borba protiv posljedica pandemije. I, dakle, ono što je ključno, što nam premijer nije spomenuo, ne radi se ovdje da li su mjere savremene i da li je međunarodni faktor pohvalio savremenost mjera. Ured za reviziju ne problematizira mjere, već problematizira implementaciju tih mjera i činjenicu da vlada nije slijedila vlastite preporuke i vlastite dokumentaciju, nije ispoštovala dakle dokumentaciju i nije ispoštovala transparentan sistem bodovanja i nije vratila nenamjenski utrošena sredstva. Ja bih ipak rekla razlog za zacrveniti se, a ne biti ponosan. Dakle, kada govorimo o pojedinačnim ministarstvima, već sam vam spomenula šta je sve Ured za reviziju ustanovio i šta će naravno ponovo biti smješteno na groblje mrtvih, negativnih i sa rezervom revizorskih mišljenja koji odlaze u tužilaštva i nikada ne bivaju procesirani. Naravno, nadovezat ću se na ono što smo govorili evo i u prethodnim obraćanjima vezano za kandidatski status Bosne i Hercegovine, zemlja čije vodeće stranke ne žele dakle implementirati antikoruptivne zakone koji se u prvoj mjeri tiču borbe protiv korupcije u pravosuđu, ima razlog da bude sretna sa statusom quo. I tu leži, u tom grmu leži zec premijerovog ponosa. Dakle, zna, potpuno je svjestan da u postojećem sistemu ovi revizorski izvještaj neće biti sa ovim sudijama i tužiocima predmet krivičnih istraga i ovo netransparentno trošenje sredstava i dodjeljivanje stranačkim pulenima i prijateljima neće biti predmet tužbi, upravo zato što smo se vrlo uspješno, rekla bih i na federaciji, ako razmišljamo o našem uredu za evropske integracije, obračunali sa evropskim integracijama i naravno uvijek ćemo grešku tražiti kao po starom dobrom mentalitetu žrtve u drugima, a ne sami u sebi. Hvala.